Manipod kini kabsat aryong sa napud na nagan tintay drama. Welcome kay manan dito YouTube channel Jenna Almoy te drama. Ngam shoutout mampay kada Fernando, Sofia, ken Samantha Corpus from Arlene Corpus iti mabilang panike Tarlac. Ni Manuel Ibuus dita Saudi, ken Evangeline Martin dita Hong Kong. Kasi mantiko na ni kabsat aryong. Dear manang biyanang, ada kakaiso na nga anak ko kat may sa a single mom. Nalaka mamatpati ti anak ko isa nalaka damat nga lilawan. Ket masya nakan na isa tultulo nga ka mga awir kadagiti anak na. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Unayan ay tadinak mo't paturugan baby. Tatang! Tatang, agring kay man! Oh, abay. Umay kay man beeta ni makaturturog ako na yan. Mabisin samod ni bebe. Paggatasa ma. Na kayo man timang pagatas. Kunak ngami nakaidaan nyo. Sayang ti magatas na king ka, ano di mo paggatasan. Ay, itimplahan yun tani. Mapanadalagan ti turog ko. Mala, mabitla ang apo ka. Wan, agtimpla akon iti gatas mo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, si kamo gayam kabagis garda. Anya gagaram. Umay ko kumabulo dun tay wasay mo tanay. Natukol mo dun tay wasay may. Inuwasay nila kay ko iti bataw idinabartag. Anya, apay ngamin apati bato ka wasayin na. Ay, kasjay na nga raw numabartag, tila waswasayon na. Ang bumatan ti style ni bayaw mo no mabartag. Kasla agbala. Aday dyan likod ti balay di wasay. Tingkalaan lang. Tanay, patpaturugak to apok. Nayapay, jay inana ngay. Apaya si kama na ti nakauba di taapaw. Nakaturog pa lang ah. Napuyatan siguro. Ayan nga men ti ama ti anak na aya. Apay, di dagkasar. Tapno iyawid nan dagiti agina. Masurunak nga rot. Taintarayanan dyan hubyo na. Anya, kay kasanuda nga aginan. Ay, sika, timang biyag kadakwada. Ay kat kapilitan na. Ngamnay. Diyak nakapasada. Agawawirak mo tayo. Nasingpit ka ngamin unay, manong ariyaw. Di mo sa mo ngamin istriktuan jay anak mo. Di mo sa mo ungungtan. Ungungtak mata. Tumangsi nga raw nulad duma. Inispoiled mo ngamin ni Kayla, isuwakas ta. Kita man jay inauna nga anak na. Awan man amanan. Naimbag ata, inala jay amana. Tano adda dito ay na. Kaasi kalaeng manong. Uray ko man no si bibiyag pa'y day diipag. Tapno matulungan na ka. Sa bagay, mabiit at dumakkel ti ubeng. Sana mapuputan, madamdama, magnantoy apo. Awain hangam magbagaam jay anak mo. Siya ti masiksikuran iti kasta makitkitak ka. Tunggal aganak, sika ti mga awer iti pasngay na. Sika man timang bagbaga kabagays, tabarang sika ti dinggan na. Ayan na aya, kasaritak man. Ada kayo magayam, auntie. O, nayan ti kasta apa nagririing mau Kayla. Anyat orasan, aldawan. Napuyatan nak ngamin ta naglampay mo dyan anak ko, auntie. Di mo pagrasaw jay anak mo. Takasta mo, edi saan ka pa'y amasikaw kinaganak. Ha? Ay, di man nakapagpasada jay amamaw. Taisumanan ti paraaw awir maun. Kasanaw ngagbiag kayaw, nukastam akanayaw. Makitinulong kamot iti amam a. Saan akasta? Inak to ag trabaho no umawag dyan nagaplayak, auntie. Kahit
Ibatem jay anak mo. Una, auntie. Tadyak mo makatrabaho ni tugot ko. Di saan man ang makatrabaho jay amamon. Kapilitan, auntie. Sika ti agaw awer, tajay amam ti agpasada. Siyak tagtrabaho, auntie. Takapigpig saak. Ni tatang ka lumakayan. Ay, basta siguraduam, apaw itam iti kwarta ti amam. Tapno ada paggatang na iti abasto na iti anak mo. Uwan, auntie. Ay, inaman pa'y gaya magdigos ta ni. Adda pa na. Anya mo day jakabsat yung tatang. Nakaturturay. Basta umay dito'y balay, agsermon. Ala, pasensya mo, Dantem. Tay sukit nga ron ti kanayin nga asit ganta no magipit ta. Gapo ta iso timang tultulong kada tayo, kas giant ti trato na. Sa nabali, tapod numot na iti pagbagana anak ko. Pamagbaga ti may nga ina. Bumaknangak to laang. Bayadak to amin anay tultulong na kada tayo. Tap naawanan ti ibuy-buy-buy na. Panangis sakit, tikas dyan nga aramidin ni Antem. Iso adi mo ko magurguraan, Antem, anak ko. Di damo lang amin umawagan iti inaplaya katrabaho. Tapumanawak langan dito a lugar. Man nakibiyang dagiti kakabagyan nyo dito'y. Di ka pumanaw, tanay. Basit pala ti anak mo. Siyaklatan tagtrabaho. Tadamot tricycle ko ngay pasadak. Saan ang talakay kayon? Agaw-awir kayo latan. Di kay madanagan tapawitan kayon to iti kwartayo. Agbiro kak to iti bakna nga pakyasawaak. Tapno pumintas ti biyag tayo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Tatang, inakagtrabahon. Awawiran nyo ni baby ah. Ha? Apay? Inawagan na kan aya. Uwan tatang. Ala kita gananad ka nga ro diti papanam ah. Panya trabaho ngay. Waitress iti dakkel restaurant tatang. Ala nga raw. Agsingsingput ka. Kundi mo liwayan ti agawid no adda bakantem. Sa umay mumutsok nalan ti anak mo. Uwan tatang. Dinsapay mo nagaw-awid ni Kayla. Manipod pimanaw manong ariyaw. Saan pa'y nga ron kabagais? Ay kanay bagano, aday pawpawit na akwarta kada kayo. Adamot kiday kabagais. Eksakto la paggatas ti apukaw. Kun paggatang iti basit amasida. Una yun ti kasta kasasaad mo manog. Nakakaasi ka. Imbis at tulungan na ka jay anak mo saan. Ta kumarkaron sa mo tiriga mo. Nainayon pa jay anak mo apang panunutan. Awan problema kabagais. Kabailak day tawil. Aday niyag ko amay sa abukal abangaws. Dua bukal at tilapia ken karnit manok. Amaw nga awan masidsidam. Iso anang yuga. Ay na, agyaman na ka kabagais. Adda si daekong. May sa tinapa dyan na bate at si daek. Malaala, agan alos ka, tabareng daytan to apukom, ti makaitid iti ginawakin ka. Ang kadon to pa ay, laklakayudan kan taon. Kanaimbag ano, mauray munto pa iti panagtrabahon taw taapaw. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ada akong tatang. Ha? Ne, kilaat mo ti panagawid mo kayla. Agora ka? Apa nagdakkel tatan mo? Ay, masikugak tatang. Anya? Sino nga iti amaday ta? Awanan ba inday jay? Awanan ah. Nagpukawan na kaslaso. Anya? Makabulan asinapsapol ko tentarayan nak. Ngam talaga nagpukawan. Aging nga ada nakadamagak. Adamot kaya man asawa kan anak na. Anyan? Unay kamutan? Di ka manan nagananad kayla. Unakmatkin ka di ka bastag talag iti lalaki. Tapnusan ang maulit tinapasamak kang ka. Pasensya kayo na. Ay, Awan mabalin ko. Awatag tigasat ko tadaditan. Iso akid dawak manan titulong yo. Tulungan dakto manan ang mga waawer dito ipas ngay ko nga apo ko yo. Ah? Di kalabaas yan iti amam, sika Kayla.
Manayunan manain ti awawirnan. Ay, para awawir mulatan ni tatang mau. Auntie, Di ka gamit nagnaknakam maut. Nagrigat lang nga raw ti panagbiagyawn. Pasikog kapayla, pasikog maut. Unay kamutay. nailaw anak nga rudmot, auntie. Pasensya ah. Awan lakat mailawan ka. Takasanaw, di ka ngamin agnaknakam. Natangken ti ulam. Sokir ka ngamin. Ay, numabagbagaan ka. Sintiram ti maibagbagakin ka. Apay ay akasta kayo, auntie. Saan matada kayo tagawawir? Nga mapayada kayo ti rumaniklamo. Dinto pa agreklamo ni tatang. Gapaw tanasingput jay amam. Abuswam metan ti kinasingput na. Lumaklakay nga agrigrigat jay amam. Matay latan nga agrigrigatain. Di kay kadimadanagan tabumaknangak to. Pag namayak to ni tatang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Isunan na po kwan, maturugan, dungdungwan kanto, unay, indayunan kanto, iti sinamay. Anong ariya gumayak man? Ay na, nagparti kami iti native amanaw. Inyugan kayo iti sida inyo. Ay, ang yaman na kabagas, hindi sumlat na di talamisanan. Apay, ayan mananjay anak mo. Nagpasurad manan, tagsubli ka no, iti trabaho na kabagas. Ay, madamdama agsikog manan. Kita mantikas nga itsura manaw. Nakauba iti ulas tamay sa nga apukom iti likudam. Saday tabasit adda iti sangwanam. Uwan nga raw da. Makatawan pa'y lang amin ti inauna nga anak ni Kayla. Angam nagpasikog manayn. Ay, uwan nga raw da. Medyo marigatan ak nga raw din. Isa mga laak to, iti paraw awir ka nagiti anak na. Ha? Ay, tangdadan yaw. O di sabali man ay nagastos. Uray na, tapno makapasada ak kabagas. Sa bagay mo kidiya. Ala, ano sam? Taan niya ngay, kat inispoiled mo nga menjay anak mo. Nay, hey, nagbiit mo't anak kaala ni Manong Aryong itiyaya dagiti apo ko na. Ada mo balhasang amang uba iti ubeng ijay arubayan dan. Asit gakman. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Si kakaday ti agbalin ayaya dagiti apukaw ni Manong ko nga aryong. Ha? Uwe, nana. Taga-ano ka ngay balasang ko? Nagamamuan nyo ngay, iti kabagis ko. Taga-kabangibang nga ili, nana. Pasaheros nak, iti tricycle na, nana. Kanayon ko idi nga arkilaan no mapanak iti balay ti kasinsin ko jay ili. Kasta ka day. Ay ka, remwaran ni Manong Aryaw. Wala na. Napanan nagpasada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ak tatang tanang yega kiti gatas kandaya por dagita po ko yo. Nasaya at mag, tapno adda o sarenda. Ngamne, awan maitid ko asweldo di yaya dagiti anak ko ah. Nagkuna ngamin ang mga alakay iti yaya da, kawamot pang pasweldo tayo. Di ka madanagan, tasyak ti makaammo. Makammo kayo nga rod ah. Nga mapekas jay. Manipod na daak dito balay, sa bali tinadlaw ko na. Ha? Kanayo na nakapupok iti siledyo. Kanapay nga iti siledyo ti pagturturugan na. Wen, ta dito'y salas ti pagturugak, tawan mo nga rod bakan ti asilad. Nadasad-sadot na, papanawan nyo langan. Nagagatmat ni Elisa.
Saan mo't? Da kayo samot ti makakada mga waawer kadagiti apu ko yun awanak. Saan mo't Sa ako la tulungan nga awer no sumangpetak nga agpasada. Kano kuding di tricycle. Tultulungak mo't Nakamisuot pa ka na yun. Kaslada ka na yun problema na kaslada ka surun na tao. Kasjay lang ti style na. Ngam nasingpet ni Elisa, anak kaw. Mabana kaon, Elisa. Sikanti makamo ka dagita po ko, kwan. Di ka pala matulungan, ta agpasadak manain. Ay, makapanog mo ti kastoy ariyong. Ano sa mo ni Elisa? Sa nabalay, ta dumakdak kelan dagita po ko. Kunak no umayak agrelax dito'y balay mo. Ngamsan mo't gayam. Umayak mo't gayam agrigat dito'y. Saan mo't tultulungan ka ba't nawan trabaho? Hindi kan mapanagpasada. Tama ditirik na, ariyong. Ne. Madi man ang tirusok ko. Sus. Mano nga aldawan akasta ka, Elisa. Apay, anyat marikriknam. Ay, jak manam mo. Jak maawatan ti bagi. Sus, Kasla kagurak amin at tao iti aglawlaw ko. Kan makalang abak iti jak kayat nga angot. Makabakwarak. Kan natamnay iti panagraman ko. Basit ti kankanek. tinasayaat. Intag pa-check up. Anya? Kat dagiti ubing ngay. Inakpay la ibati kini kabagis ko agarda. Ipaaw-awir ta pay laking kuana. Nangagmo ti imbaga ti doktor, Elisa. Masikog ka. Wen nga rod. Kan isumot lang aglaladuta ka kanayon. Ay na, adanton anak ta, Elisa. Kasanungay no maamuan jay anak mo. Kitawan mabalindan Malabdan na kaya iti kaya't kung aramidan. Jakon maaw-awir dagiti anak ni Kayla. Bayam, tapagawidak taon di anak ko. Jak mabalin ti agsardeng agpasada, tanay. Adanton anak ta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. No kasta. Adda nagkinawatan yaw iti dayjay nga Elisa, manaw. Uwen, kabagis. Ingam nabayagan nga da relasyon may. Inlimid mi laang. Tadyak kaya't amamuan ni Kayla. Ita, sigurado nga agungot dayjay. Kahit kasanaon, sigurado ang maamuan nan masikugan jay nobya. Una, mawan mabalin na Masikugan ni Elisa. Iso nga ikasarkon kabagis. Ha? Una. Rumbang laang agkasar kayon. Tanay, agdenden na kayon. Ngam problema nga ron ti kwarta kabagis. Kurang pa di urnong ko. May sala ababoy ti kabailak agatangan. Mala, tamang tudak iti may sa ababoy. Uray dua ababoy ti parchem. Mabalin da itan. Uray basit ti sagana. Tatinapatag, agkasar kayon manong ariyaw. Anya matikas tang aramid yun, tatang. Laklakayan kayon, ngam nang sikog kayo pay laang. Kundi ala kayo pay lang amin itiyayan dagiti apu ko yo. Anya nga nasikugan nyo lakang arudan. Nasulisog kayon. Nabayagan nga da relasyon mi kini Elisa. Idi inayabak dito'y balay at da relasyon mi idain. Pinagparang kula ayaya ng kita anak mo tapno mailimad ti relasyon mi. Anya, kat kasano nga rudaytan nga Pagawidan yun tamakam mo umutan iti sikog na. Ay, saan Kasi mat, jak mo't mabalin abaybay antiputot ko kunkwana Siyak tupay, binaybay anti dua lalaki. Isa pagawidan yung matan jay nobya yo, sinaan nyo din. Saan? Ikasar ko ni Elisa Kayla. Kat pasensyakan. Ngam aw-awir mutan lagi anak mo. Tadya kun masango ti mga awir kadakwada tagpasadaak. Para itagbalin aputot ko. Kan saan mutan ang makaw-awir ni Elisa. Tamarigatanan nga po iti panagsikog na. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anya? Masikog ka manan, Elisa? Unay mo daytan, sikog ka la sikog. Kayla. Di mo pagsasawan ta inam Kayla. Tulungam kit dimot ang mga awir kadagiti ipas ngayon ng addem.
Tadadakkel mutan dagiti anak mo. Ay, makatultulong. Apay ngamin nga anak. Nagrigat lang arud ti panagbiagan. Di ka maagsaoy ti kasta anak kao. Ta idi si ka ti babasit ti anak na ket siyak pa'y ti paraw-awir kadakwada. Ah, No awana ka ng tultulong ken ka iday. Di makkel nga ta saya at dagiti anak mo. tatang. Saan apa nang iboy-boy kaila anak ko? Ngem panunutem kumamay ti adu arigrigat ko iday kadagiti anak mo. Isu nga ita, tumulong ka pangaasem anak ko. Aga brodak tatang tapno makatulong ak kada kayo. Ha? Ay ket adaking ka anak ko. Uray ta grade 1 mutten ken grade 2 dagiti anak mo. Ay, umadado nga rod ti gastusan da. Isong aga brodak tani nagbasit ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak. Adaking ka day ta kaila. Amok apara ka dagiti anak mo ti pampanunutem. Isu nga adaking ka day ta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Aryong, lumaklakay kan. Ken maasyanak kan ka tani. Madlaw, marigatan kan nga agpaspasada. Isu nga, agabrudak man mat. Anya? Ay, saanan ang masapol, Elisa? Aw-awirim ka di dagiti duwang anak ta. Ay, basta, kaya't ko ti agabrod, Aryong. Diyak kaya ti agrigrigat ka na yun. Tuladag ti anak mo. Kitaam, kat mayatan ti biyag na. Adon ti naipundar na. Ay, Masapol ang makaurnong ta iti pagadal dagiti anak ta. Tulungan na kano ni antik nga maka-abroad. Sayang daytoy nga oportunidad, Aryong. panawan na kami kadagiti anak ta. Sana bali taadamot cellphone a kontak tayo. Kaya't kaatulungan nga agtrabaho, Aryong. Papanam garda. Umay kalumuganan. Ta idagas ko dagiti ubeng iti pagadalan da. Ay, mapanak man ijay ilay. Ang, dapay pagtugawa kaya, napuno kay mutain. Umay ka dito likod. Adapay maysa. Ay saanan? Aguray akla iti sabali a paglugan akaon. Saanak a komportable dita. Agasim day ta. Oh, kurang samat to'y tricycle mo na pagluganan dagiti apukom kan dagiti putot mau. Huwag nga rog kabagais. Nangruna ka rin. Dumadakal dan. Ay, Nalala, mapan kayon. Aguray aklaangan iti sabali a pagluganak manaw. Kahit kumustan jay asawam ijay abroad manong Aryaw. nasaya at may kabagais. Nasingpot ka no dyan natumpungan ng amo. Ay kamayat nga rod ano kasta. Kahit ni Kayla, kumusta mo tayo? Nasaya at may manang. Agbakasyonan no may abulan. Ay na, maragsakan akparakin ka manong. Tauray kaskasanaw, inintay na pumimpintas ti biyagyaw. Takas makitak ijay asawam kanti anak mo kat agtintinulong da para itinapintas sa panagbiagyaw. Agpaiso na ita kabagis. Banag apagyamyamanak launa iti Diyos. Kinsapay la ko ma. Tanapintas to ti masakbayan na kita pukok kun na kita anak kaw. Iso na lang ta paraw awirak mo ilata. Opat nga ubeng taw awir ko. Sana balay. Ta dumakdakil damutan. Patsak, tidak kan to baybay-an dagita nga awawir mo inton nakapsut kan manaw. Ti pangayatak iti kabagis ko nakasuporta latta kanyak ket itaragrag sa kaklatan ti mang tartaripato kadagiti duwa nga apukok ken duwa nga anak ko. Ket aklunag nga ididamo medyo alanganan nak amang palubos ken ibaket ko nga abroad tamangan ko nak no isukat nak ngem kaasi na sana napasamak dayta. Ket ti anak ko sana na nakirelasyon ket tilatan trabaho na ken dagiti anak na tayan ti atensyon na. Alakastan, tugayem mo Aryong. Ala gagayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring,
Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.